Selam aleyküm, efirde netice programması bugün dekabrning 17'si. Studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Arada blok etilgen koy hocalık topraklarının satılış bazarı teşkil etilmesinin bağlı müzakereler muvaffakiyetsiz bitti. Deputatlar bu kanunu haftanın sonuna kadar kabul etmek gerek edi. Yukarı Şura ogunda tartışmalar başlaganı için spiker sabah sesiyasını erteci kapattı. Batkivşina fraksiya sesiya minberini kırşavda tuttu. Spiker Razumkov komitette müzakerelerini devam ettirmek için akşam sesiyasını açkanının kapattı. Вони будуть сюди приїжджати десятками тисяч, дивитися вам в очі і питати, коли вони вам віддавали свої голоси, вони що, давали вам право без референдуму продати землю? Ні. Вони вимагають негайно прийняти закон про референдум і провести референдум і запитати у людей, готові люди продати свою сільськогосподарську землю, 72% своєї території. Вони просто блокують трибуну, не можна проводити засідання. Фактично в нас є достатньо голосів, щоб проводити засідання і працювати, вони не дають працювати. Я не знаю, можливо, треба тоді звертатись до наших виборців, щоб вони це з'ясували, як вони зараз роблять тиск через вулицю. Треба нашим виборцям теж сказати, приходьте і тоді кажіть нашим депутатам інших фракцій, що не можна просто зупиняти роботу вищого законодавчого органу країни через те, що комусь щось не хочеться. 26 insan yakalangan, 17 polis xadimi yaralandı. Yukarı Şura yanında narazılıklar olup geçti. Miting iştirakçileri ve hüviyetçiler arasında tartışmalar da yüz verdi. Parlamento gününe binlerinin insan geldi. Olar koy hocalık toprakları satılışına karşılığını bildirdi. Kayıt etkenlerine göre toprak satılış hakkında kanun kabul edilse, bu Ukrayna menfaatlarının kayınlığı olacaktır. Böyle kararlar kabul edilmesinden evvel referandum geçirilmek gerek değiller. Polis xadimleri koz kesici gaz kullandı, narazılık göstergenler ise taşıttı. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців, били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Türkiye ve Rusya prezidentleri bir-birinin telefon vasıtası ile işgal etilgen Kırım'da ve Rusya'da kanunsuz tutulgan Kırım Tatarlarının taqdiri hakkında laf etken. Bu malumatını Türkiye Kutlevi matbuat vasıtaları tarqattı. Daha evvel Recep Tayyip Erdoğan Kırım Tatarlarının azat etilmesinde iştirak etti. Onun yardımıyla Kırım hapishanesinden Ahtem Çigoz ve İlmi Umerov azatlıkka çıktı. Oktyabr ayında Ukraynalı ombudsman Lyudmila Denisova Türkiye meslektaşına Kırım siyasi mabuslarının cedvelini verdi. Umumen alganda ularının sayısı 115 insan, ularının 87'si Kırım Tatarı. İşgal etilgen yarımadada Ukrayna ve Kırım Tatarlarga nisbetten korkuzu ve tahipler kullanıla. Bu haqda Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyası toplaşuvunda Oksana Kaleda bildirdi. Vaqtincha işgal etilgen teritoriyalar ve veteranlar işlerinin naziri çıkışta bulunup, işgal etilgen teritoriyalarda hem Kırım hem Donbass'ta gumanitar проблемалар olganını bildirdi. 2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації. За цей час загинуло більше 13 тисяч громадян України.
З них 3345 мирних мешканців, 172 дитини. Более дешетлі статистикадан өз чықшына ветеранлар ішлері ве ишғал етілген территориялар меселесі бойынша назир Оксана Каляда башлады. Баш ассамблея топлашуында ОДЖБ районларында ве ишғал етілген территориялардаки вазиетні избатлаған ресімлеріні тақдим етті. Ишғал етілген Қырым аққында да ұнытмады. Сакенлеріні есе башқа дейін күткені ве дигер сияси бақышларда ұлғаны үшін тақып етелер деді. Назир қайд еткеніне көре, руслар Қырым татар ве украинлерінің менлігіні йоқ етежек ола. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Бірлешкен миллетлерде Русия әйеті бұл малыматны өз жесіне аңлата. Санки дерсін Қырым сакинлері өзлері Русияге қошылмаға істеген. Олар насыл яшағанны білмеге істегенлер келіп бақсын деділер. По поводу обвинений, их можно было бы долго опровергать, потому что они не связаны с действительностью. Но я не буду этого делать. Я лучше просто повторю, что мы готовы рассмотреть запросы о посещении нашей страны, чтобы увидеть все самим гостям действительности. 9 декабрь күні Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясы Қырым бойынша резолюция қабыл етті. 39 мемлекет оның мойлефлері сырасына қошылды. Весиқада Русия Қырымны азат етіп ордусыны чықармасы талабы бар. Бұне бері Қырымда Советлер заманынан қалған өзек силясы инфраструктурасы қоланылмамасы айтыла. Русия қара ве азақ денізлерінде гемілер кетішіне кедер еткені де тенқіт етілі. Бірлешкен Миллетлер азасы олған девлетлеріні ишғал етілген Қырымнен бағлы ола білген Русия аңлашмалардан вазгечмеге чағырдылар. Бұл резолюция үшін 63 девлет рей берді. Ярын есе Бірлешкен Миллетлерде Қырымда инсан ақлары қорчаланмасынан бағлы резолюция бақылажақ. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Onun мәлбетлерінде тарих ве Қырым татар халқының өзгінлігі жанлана. Белі Қырым татар ресамы Зарема Трасинова бүгін 80 яшыны толдыра. Бүгін о яны әсерлеріні язып сергілерді нұмайыш еті. Бұнен берабер о джемат арасында фаал ишлеріні алып бара. Қырым татарлар арасында о халқының севгілі ресамы оларақ таныла. Ресамның омыры илхамы ве 80 елігі мұнасибеті еле айтылған хайырлав сөзлері ақында евбетікі левхамызда. Хусуси услепте сайып саначы Бахчисарайда яшыған Зарема Трасинова ватанға белі ресам олара қавдет олды. Ама оның ижади сидаты ана ватаны Қырымда ачыла. Зарема ханым 600-ден зияды ресім ве китаплар үшін язған иллюстрацияларының мөлі ола. Өз графика үстібіндегі ішлерінде Зарема ханым Қырым татар мили урбалары ве халқымыздың тұрмуш менігіні көстере. Қырым татар халқының табиаты ве гонлыны о ресімлерде акстете. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Зарема Трасинова 80 елғында отек ресам олғанындан ғайра фальбір жемат әрба бола. О Қырым бірдемлігі тарафындан тешкіл етілген акцияға қошылғанларының біріншілер сырасында олды. Ресам Эрнес Аметов ақында тариф етті. О терроризм денілген ішінің фигуранты ола ве 2 елдан берлі апесханеде қанусыз тұтылмақта. Аметовлар қорандасынан Зарема Трасинова 30 ел евелсі, яғни Қырым татарларын күдлеви сүрете ватанға авде толған вақытларда таныша. Эрнес ве оның екі ағасы ресамның көзі оғынде осты. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый человек, который понимает всю ситуацию в мире, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, зная законы, сам юрист, какое-нибудь действие позволить себе, чтобы нарушить что-то, маловероятно. Поэтому
Хочется верить, что справедливость восторжествует. Ресам берген интервьюларындан бірісінде ен büyük бақшыш яшайыш олғаныны қайдетті. Яшайышның туслері ле дұйғыларыны ой тишлерінде ифаде еті. Зарема Трасинованың самимилігі үшін она Крым татар халқының ғұрыры дейлері. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу, что, я не знаю, дай бог мне силы. Зарема ханым 80 яшайшында олғанына бақмадан, о мұхлислеріне яны ішлерінен қувандырмаға девам еті. Яқында Лубкада оның шақси сергісі açılды. Анда ресамның еліге яқын ішлері тағзим етілді. Олар арасында портрет, натюрморт ве манзара бар еді. Действительно гордимся тем, что вот она с нами и вместе работаем. И вместе создаем какие-то образы нашего народа. 80 yıllık münasebetiyle Zarema Hanım çok yıllar devamında öz işine sadık kalğanı ve гражданлық позициясını dönüştürmegeni için Ukrayna Medeniyet Naziri Vladimir Borodyanskiy minnettarlık bildirdi. Hayırlar sözlerine Milli Ressam ve Heykeltıraş Ассоциациясы da qoşuldu. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. И очень интересно, когда я просматривала ее работы, они все посвящены ее культурным ценностям. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить крымско-татарской культуры. Зарема Трасинова Крым татар медениетінің инкишафына büyük есе қошқан бірісі ола. Оның график ішлері инсанларға илхам бере. Оның ижады Крым татар халқының рухыны көстере деп пайлаша ойсты сұратларынан халқымыздың лидері Мұстафа Джемилев Мejlis елбасшысымен бірабер севімлі рессамға махсус мүкафат азырладылар. Она любимица всего народа, ее так все знают, и ее картины так легко узнаваемые, у нее такая своя специфика есть, тонкость, какой-то аромат. Ей сейчас не очень легко, поэтому поздравления от нас для нее, конечно, будет какой-то моральной поддержкой. Она передавала той крымский дух через, знаете, эти виньетки, через візуринки кримсько-татарські, через деякі рисунки, які відображали сюжети в цих книгах. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. Soylara yakın insanlar ve dostlarının hayırlavlarına ATR телеканалының yolbaşçısı ve hadimleri de koşuldu. Hepsimiz buna toplaştık. Sizin hayırlamak için. 80 yıl bu kadar siz yazılgan kartinalar için, bu sizin resimleriniz için. Biz hepsimiz hatırlayıp, bizim hepsimizin stollarımızda, her bir yerimizde var. O için çok şükürler olsun sizin Alimağa, Хоранtalınızın hepsilerine selam. Buna bizden, Министерство культурадан, Союз художников, buna yazgan sizge hepsi buna gramatalar yazıldı. Buna padjakalar değil, buna Ukrayna tilinizde. Zarema Hanım. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun. Hayırlı yaşlar olsun ve Allah sizge uzun ömür versin. Olena Tsarenko, Olena Satyuk, Zaman, ATR. Киевде Ресамлар ассоциациясы Медениет Назирлігі Мejlis берген диплом ве минидарлық мектуплері Қырымға еткізіліп, юбиляр Зарема Трасиноваға тақдым етілді. Благодарю моих друзей из Украины, союз художников, которые не забывают, все-таки мы одна семья, художники всегда были одна семья. И Ленура, и ребят моих, всех наших татар-балар, и всех украинцев, которые там, АТРу моим дорогим друзьям, с которыми у нас много связано, большой-большой. Çok selamlar, Allah razı olsun. Bugün Edem Ağa da telefon etti, Allah razı olsun, çok sağ olsunlar. Hepsi unutmadı. 80 yaşıma nafli yerde kemedim. Onun için, наверное, mağa sırası geldi de. Bu da Hadan Etici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız.